Keblai pi baro syakatup Khubor cengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentah ke sengi Shillong. Pencai Peit ki doktor halor ke jingpang bampong hamairang. Naiwieng kermen ke Shillong lajong banra jingjob. Manus nem tuit ke ke sebuah ber ke kendau syarithor. Bat lek buram ke Shillong mau klot yau ba mau kordor bat ba heron. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam benya. Ke State Cancer Society jong ke Jylla Meghalaya rengkat ke jingis nokti ke Civil Hospital Mairang bat ke office jong ke DMHO West Khasi Hills haka pratarik Naiwieng ke lepelong ke program na ke benta ban ai ke jing pensyai syaki pat nong shong shnong jong ke than Eastern West Khasi Hills District halor ke jingpang bampong cancer. Haka ni ke sengi lepelong ru ke examin yiki nong pang klem da outdoor ni jing COAA. Ya kini ke program besisngi la pelong hapo Tirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang lawan ban pensyai paitba da ke Dr. Anisha Maulong, Specialist and Head of Department Oncology na Civil Hospital Shillong. Hakini ke Jingyalang la donlang Medical Superintendent ke Tirot Singh Memorial Civil Hospital u Dr. Timothy Lingdo ke Kong LR Nyota BDO Mairang Block ke BMO Mairang ke Ofisar Sorkar na kini ke District bat ki paitba nong shong shnong na Mairang. Tangka infection, ngin mentan ong infection mungkin dapat kin paling ong ka infection. Ka infection kalau badon kenyang jing pang hapo kami jungi ni dawai ucap no. Mereka tu ka juga infection da pim sumar pini neslam suki ka bam lut ka kela pampong. Mo ti kancing ni snam ro kabam kampor mo kabam de kumagi kentei kabadei haka bar jongka poi benai kajing ni snam kataro kayal kedau syaki dak kiba kam hakya lewa jing sumarno ti nanta ka prom kanu ka prom bami hamet jungi kabang ila di dawai ilawan pergi doktor la di dawai bakam jam ni hak kenduk doktor ban pak tes syu mo dia nang tasa utapasin mo ngipun hangi shanili ngipun ba ya yo tapasin badan tapasin behamen tingi kain mit bali ba la ai uplay mo ne utapasin uba dang he badang ya kipor uba kelarong uba dang he uturu ni dei ban kenduk doktor ba dei ban tes yu tu de kancing bamla ban teliak kabam mo kancing bamla ban dapi bam pismu tang sula de bam ahap de pinkana so jangan be kancing semua jangan for bam kancing sudap syadem be tang sudah bam kata ru ngakumbang ong ye mentaba kancing pang tamu kali dok nibat ka kedan meningkong mu ke Jylla jungi tini dei ban lewat jing sumarno bat ban yo dawai gloy balai ba kumangi ong kinompang ta kilawan cinawan ni doktor ni jur ka asid don gastrik mo mereka tu ka jing jur asid dalam sumar ka kala ka ulcer badan tang mo jung bi kala ban kala bampong ka jur ho ka bani islam ka bani balat shibenai ka balade test ba mentah TB ada tes ndai kat TB ada tes ya ka gibi de jimpang infection bamlap daw kidi man tes no akala bandai ka jimpang bampong ndai ho ngam pendiu bale ba ka TB ro ni ka Jylla jungi ni pon hagi nombang babang TB ti ndai ba ngin klet ya ka jimpang TB ro ini ban one test would tan sudon jerho jingshit mo ti kita tiat nsoi ngabatai piki dak kishin jong mani ga jingpang bampong ba ngawan chani menta dei ban penting ya pi dei ban penchkai ya pi kani ga jingpang dalap kloi ni la ban penjem ki pun hagi nongpang ki bala jam bala yo jingkwa jingpia ki bala le trai kumbila ya tu isa bai kibi juni la jam ndai la da propo ndai snam imni le ti pide banya wan shahmat be bat ye ki para shnom para thau ki bai yem jong ki da dan hi ki no ki bai yo ya kan ya jingpang pide ban ya encourage ki ban I will see me ki ba in one shahmat ban one suman ya kan ye jingpang to dia tangka ni ya ko ban hai jing te free please pun
Kinong peniyat ke Shillong Lajong Football Club kila penpawe ke Jingkermen bandra ke thong jingjop beningkong na Naiwieng Lajong ha ke jingile akai football hamadan polo ha ke kendai terik Naiwieng persya ke North Eastern Reorganizing Cultural Association TFC NEROCA FC. Kejingi kun ha pedeng kini ar kenhun kan long ha kapor ar beji no paisngi hamadan polo first ground. Ubak Bobby Lingdo, head coach ke Shillong Lajong mula penpau ke Jingkermen ke Baskem, baka tim jeng kan ye kunting persya ke NEROCA FC ke Bana Manipur, Ban Ker, Bandai ke Buram, bat ke nam jong ke Sor Shillong, bat ye ke Meghalaya hi. Ulo ong ru bau ngit skem bagi Peit nong Peit kai ke Sor Shillong kin kersyan teli telan ke Shillong Lajong, ha ke jeng kun persya ke NEROCA FC ha ke kendai terik Naiwieng. Ubak Bobby ulo ong ba ke NEROCA kala rem arsin mentakan ye kunting ban penlim ke Shillong Lajong harempei jongka ban yo ke jingjop peningkong. Ubak Bobby ulong ba ke Shillong Lajong kala dep pen kre ye ledi. Barok ki jingduna ki bala pau perthai hamadan nile akai la dep pen bet bat kinong ile akai menta ki ap khmi linti ban yo mi no hamadan ban pen i perthai la ki sap ki phong jongki. Ujakab MG Joseph, head coach ke NEROCA FC, ula penpawe ke jingdiaw mensim na ke jinglong jingman ke imlang salang ha Manipur hakini kinyo benai. Uloong baga kelab kam shim la yo por ban kilan met bat ban penkre janai kinong ile kai ha kerukom ke bedai. Uloong bakam long ke besuk ya ke NEROCA ban yakun ha kerukom ke bejanai persya ke Shillong Lajong ke ban kerda do yap yala ke jong kerempei. Uloong watla kata ka kenhun kan treshitom ban penlim ya kalajong FC harempei jongka bat keni ka thong kan long kan nam ka bakraw na ka benta ke NEROCA Football Club ban yo khur lai point ha ka sim beningkong hamadan polo Shillong. Jutemu jungi lasai bar gila kre ka taru ba gila yu tu jungi kai bar gila bakla sakman aki arlaisin ki chances yo persya non sporting let's say dep itu ki chance bagi yo 3 point sampai yang mau sporting tambah let's ke buat pemerintah lagi berkerai ketika saya sih mungkin yo 3 point haju pun gila kre ya taruh bahwa in list top seman haju penung dari penung benar benar ya ya di chance bagi seman mungkin terdekat ke dalam island ini tiap sekolah ini persiapan ini menjaga bahan kau kita bicara sebiji harus menjaga. Dari you see balik video Shillong Lajong point top 5. Aku belum video belum tahu point top 5. Om bismillah. Alhamdulillah. Kalau ini kita aduh tuan klub untuk Khubor mengiru ni kami dan suka terjadi kre kalau mana usdam berjudan di kerajaan atau asdam sehingga asdam biar harus arfulai tu arfu arah sini te kalau ni kami berapa ni yo kre bertas rending harus kali te dengan perkuatan berkomen pois ketong bahwa ni pois ketong dengan bonus bonus juga ini, cuma suara yang tadi yang berkat bahaya ini don kita board ni kalau ni nampak pun board ni kita kreatif, kalau hata haitai kita ini mampu bisa suara kita top 5 dengan ada nak top 5 pada kan saya nanti ini yang boys ketong ni, ya juga board kena sendiri, ini bagi kita antara musim antara tiban teristom ban kreatif bahaya dia ban lekai kita require by seminar di ki ba kiru ki don taka jutram ban poison thom te dese kita require bagi ban poison thom 5 from the kusum ki tim khan ha ID de latif ki tim ni kusum te poison ban shu right ma poison thom from the kusum tamangan poison thom 5 show require kita ka success ni klub kepala baca asnam tanah COVID dalam 5 yang lese ketika top 5 dan negoi nak bagi krimen pada lese yang hitaman taruh kata semua apa gunung ini kaya dengan ayam mentah. Jika kasus kita jungi kita kalau improve kalau balong compare di sistem ada nomor ni
ni one bit ke second division tu kata apa kham aila di Meghalaya ki foreigners tu kala penundur bahal ngiru ke local team create kena zong bikin nget radio kila position atau bagi setengah second division room untuk menunggu berkat bagi position sekarang qualify kata mam pim baru khajar bilang ya bilang pada berkat ini malam dalam sudah one ketua covid dan one ketua you yang sedang biang ke training yang sedang biang ketua SPL ke mate di itu inti bang iba mendapat bagi kena sungi gila yo itu thong juga second division ki senya ada bisa beli lah lagi trishtom demar baga quality gitu di hata kenti yo ru kena kon phai sungi menta ki ba na bala meeting na lojong la la ka sungi ki club ka aili lawan phai biang sungi taru la sim haju menta lek lawan sungi foreigners lek la kham khan ju show te haini competition ini jingnya kelan metlang badan berkhaj ki players kala onra sa taka spirit taka performance sungi tinga ngan kudo orang sedang ni kali kita de ngakwa bukan niat bagian lap maintain because orang dia tengah ke game ban ke baar sai mal bagi dengan arsal game de bukan ong bagin jakai man la kasih untuk lap marba ni hamstang so at least 4 5 6 matches kumno perform bagi tangtung satu ba adu kan noi kena sungi gila ban expect ini ka league ban maintain performance sugi ka Kesun bening ke laai pahu ko umbam umdi na kebentau beriu kimra kimreng bat kijing tung jing tap barok shisnem lenter hagisaw ayom. Kijing tau antat kiriu start ki ong baka Meghalaya ke yo umduna hendri pulai billion cubic liter ka slap hagisaw ayom. Henry na kini ko kijing tau ba kilak ban pendon kam tang kumba 1 billion cubic liter hagisaw ayom. Kajal Jivan Mission JJM kelas dang ban pen priang bat ban pen sngau thu pat ba ek jing koridor jang ko baka mariang ka ai manusnem. Ka JJM kala pen priang ek Khubor Meghalaya water smart kit ban pen sa bat ban syarai pen bhai ki tolong bat ki po liu. Menteri rang ba ka Jylla kat bar menteri umbam di PHE kila jaudot ba ka na Meghalaya ka tuch Assam, Bangladesh bat Bay of Bengal. Kani kamde ka Khubor ka bathamai ha kini ka por. Yakini kijing kai pat ba ban care banda ban ri kendong bat ban tingkai ki telong bat ya ko ka bopoi thliwi bat agi shnong ki thau la juhi kai penshai bat kentu pat ba nadu kapor jing kinong yelam pat ba kumu captain WA sangma BB Lingdo bat DDPU banjer kerteng kendiat kini kinong yelang tang baki hikai bat mahami kijing le no tang ka Henry ya ka jingke jong ka sbo bat ka khendau ne kilum khasi garu bat jantia shakithem brahma bat surma ki kintu ban chnanan bat ban ker bandai la ka per ka pra ban nat na ka jing tu le no ka sbo bat ka khendau shakithem ka Assam bat Bangladesh manusnem de ki million tan ka khendau ka ke le no shaki jakathor na Meghalaya. There are many areas where we can improve. I can tell you, for example, now we are looking at laying the pipes and getting these sources, and the water supply. But our challenge is that there could be many villages where we will have the pipes, but as we move along, we may not have the water anymore. And therefore, we need to keep those things in mind. At the same time, there may be many areas where, the pipes, the way we wanted to put it, maybe the quality could be different. So hence, I would urge the department that let us try to overcome even those challenges. What is important is now we have moved forward, now how to make it better, how to improve and make it even perfect, how to ensure that the water quality is there, the water source is there. So all of these aspects need to be examined, and it can only happen if the team works as a team and we work with a full commitment on ensuring that this entire vision that we all have and the vision that our Honorable Prime Minister has reaches its logical conclusion. So when all these 5 departments, if you were to look at the work that's going on, all the works are in a way interconnected. Just to give you an example, in soil conservation, we have roughly a project worth almost $40 million. So about 40 means that's about 300 plus 400 crores.
of projects that is going to happen for reservoir creation. Maybe about 1,000 reservoirs will be created throughout the state where we'll be able to store the water. Just to give you a rough idea of what this means, so we get about 63 billion cubic meters of rainfall every year. That's roughly the estimate of rainfall that Meghalaya gets. Out of the 63 billion cubic meters of water, about 31 billion cubic meters flows to Bangladesh, 31 billion cubic meters flows to Assam. And we are able to only keep about 1 billion cubic meters with us. So our endeavor is that we should be able to store some more of this water so that we can use it. And hence, this reservoir project was brought in, and through an EAP, which is an externally aided project, we are getting this funding. At the same time, we have projects that are going on in water resources and other departments. We have the Triple MRF fund in environment and forest and environment. We have our natural resource management project and EAP again, going to about 300-400 crores that we have with us money. We have the MEPRF fund, which is about 400 crores. And hence, if you were able to actually collect all of this money together and look at it as a joint project, you will be surprised to know that we have close to about 3,000 crores worth of projects that are going on right now as we speak to protect our water supply, to create reservoirs, to protect the catchment areas, and if you were to include Jylla mission, which is about 4,000-5,000 crores of projects. So we are looking at projects worth about 8,000 crores that is being implemented as we speak to preserve our water, preserve our environment, preserve our natural resources. That Meghalaya only had 4,500 functional tap connections, and it was quite an embarrassing moment for us when we looked at those numbers during that time. But the feeling that came in us when those numbers came out was not a feeling of embarrassment. It was more of a feeling of challenge. That we are here at this point and we will show to everybody that we can change this and we will change it. And there was a different kind of fire within us to make it happen, to change it. And that's the reason why when I met the minister, I told him we will do it before the rest. And to be very, very fair to everyone, if you looked at the numbers, the target then was 4,90,000. And today we are already at 4 lakh. So technically speaking, we are very, very close to the original target that we had in 2019. The targets increased and hence obviously the time frame and the planning went ahead. It was more challenging for us to do it. But nonetheless, even then, if you look at the numbers, we have some challenges within the system. But I'm very sure that within the month of December or early January, we may even be able to cross 5 lakh numbers, and we are quite hopeful that we will be one of the few states to actually be able to achieve the target to almost 100%, definitely 90% plus by March 2024. Kashnong mau klot ha ka praterik Naiwieng kalale buram bat nyeu tang yeki mati jong ba mau kordor nong neng rang ba shnong ha ka jing shakri pai ba jong ula arpusan snem nadu snem kat kandai spa kandai pupra hadu arjar arpulai hadu menta ha kini kesngi lapen kup buram ru ba heron thangmut rang ba dong so ting am ubala pen no lang ka jing shakri klem shong that ha kini ki arpusan snem lapen phu pen phieng yekini kesngi da ka jing don lang uba penya sing CEM ka KHADC Usim ke Hima Melim Paim Ainam Sim, Ba Hamlet Darling, Chief Advisor Sorkar Jylla, Menteri Hima, Ba MB Karluki, ke Officer Sorkar, Kinong Ilam Shnong Nakatany Apa Shillong, Bat Kinong Shong Shnong na mau klot.
kaliang pemusiem barkador bari kalong ru ke ba sngau tenak kumusiem bapura jong ka hima meliam i ngandairu i rang ba snong iba nengkong bangan yo ba pen khamti ya kasanat hakmat jong phi ki nong song snong jong kani ka snong mauklat hi ti kani kadai nakabenta jong snam ba arpun riu pat ti ngada kermen ru ba i bana mau kordor in nang tre bangi ni yo rakhi biang ya ka jingdap jong i banyalam ya kani kasnong kabi jong phi shakisan bautali snam United Democratic Party Ribhoi District Lingba ke Youth Wing kan pelong ke awareness program banyalap persya udrok hakash pautrik Naiwieng hamadan NSCA paham sim haba kinong kren ni kitanat beper kinwan ban pensyai pat ba halor kini kepang Shushu akate kesengi kan don ru kejingya kenjat bola pdengki MLA MDC jong ke UDP persya kesenjuk kirang basnong nong po area haka babarok ki MLA MDC jong ke UDP kinwan bani shiminta hakate kejingya kenjat bol Kejenmit nakalian jungi ka sing UDP Ribhoi District Youth Wing nyuan ne po ka social media ne po media ban ai jingtip ne ban khot ban we ri pai ba nok sung sung jong ka dong Ribhoi bro ko we bingi don ne ko we ko program bai mud ban pelong ha spotarik jong ne banai kata la sisngi yang si Friday ka program bai mud ban pelong ba ka awareness program bingi persya ya ka jing kerni le ne ka jing di drop support ka dong ka time Ribhoi jong bro ko we bat kumju ro ka ju ka ne ka singi kanon ka friendly match football kawan kalian ke parti UDP Youth Wing ba collaborate lang bat ka state Youth Wing gijungi ba kinwan manele kai hak tai gasingi persya ya ka senjuk kirang ba snong jong ka nopo area jungi hangne bat kene ka football ka bangimut ban pelong kadai ka wei ka jing thmu bangimut ban yalap bat kam kentiu ikun samla jong dong bat hain jungi ban ka jing thmu jong ne kam dei tang po Ribhoi na kalian ka state Youth Wing jungi ni pelong ya football haman lagi district bat ngi pelong ro Shillong ban kapor Ninta kadau ngiwan hang nepot Ribhoi menta nak kalian jong ginong yalam jingi ba khmat do ban pelong ye ka football tournament daki MLA jongi ki baju yang ador bar thawain menta pat kiwan hang ne nong po ban pi ki sap gi banele football Barak juga por, misalkan penting pengen pergi kun samla baro, bahak tega si way ni keluar lekai football, ubadon lang bagi udah wek semele, i sar Eugene Lendo, nuan manele football hak nega si, dengan soban kot ban wer ya pergi pai ba nong song snong, jong dong batain, jong riboy jungi berkam tam begini nong po area, banwan hak tega si ban saki, ban Peit, ya kasap jungi MLA jungi, ngadu presiden jong Yudwing jungi sar kermen selaku minister ban lekai football. Yang Malay kiba larang ba kinuan balik kai football ba umde tangkat tawat lokal Malay jingina nongpo iba meral ro indon hate gesi ban yele kai football lang tewan ban saki ban bagade jing football ko mau mene kade jing yele persya rengkat bat kir senjuk kirang ba snong jong nongpo area de pinsi i ga sab jong kirang ba snong yele se piso pla de si ba bele gari boy jingi kale kade ka parti UDP kale bar ga don ga jingit kli ya kade ka juk ko ba kenrai jong jing snew bat ke jung kenrai jong ne udrox har ne ka juk ba mentah te ngkot ye wer sa si sin ye baro kilong kumi kilong pa kirorong ba jong dong ka thai ni baro ko wei ban ye sim mentah bat ban ye don bentalang khamtam ha ka te singi ba ka don ka awareness program ban ye ban pelong ikun samla jung hang ne bingin ai ka jing hikai ki ba ka e ka jing snew bat e ka ba ni wanra ban pen snew ki ma salang lomba jong ne udrox ngadu ko por shi beje janmet kubleshbot Kipulit Meghalaya kilayok kem laingut kinong luti bat nong kahitu na ki mahajon shalan jur kibala syak thok hakini kidakat.
Ubak vivik sim SP City ula pun menapat ba bagi pulit kila yok kem laingut kinong luti bat nong tu ki bela rak jebori kinong nyak kali jeng ki mahajan khai jur da ke bakro eki ban wan shikit han mau yong rim bat dam sat ban kit iki jur ki bawan na asam ha kador ka batat haba kinong nyak kali kilangat akata ka syrip kini kinong luti kila pun bori kinong nyak kali ban pun shiki mahajan bai ki jur la dap thap ha kali jeng ki bat beki de ban siulut ya kador jeng ki jur da ka Google Pay shiki account jeng kini kinong luti kat ba umdan setia kita ki jur uba vivek ula kentui ki pai ba benum ngat hukum kini ki syrip jeng kinong tu bat nong luti dang shen na mau yong layok kem laingut kum kini kinong luti minta ki pulit kidang thwet iki weipat ki beron keti ha kini kam syukor bat thok bat luti ne ki briu ula kenturu iki pai ba bala dadon kum kini ki briu ki bawan syajan ban kular de ban IFIR mardor syiki pulit kenang ban kem ban pensitom iki kat kum ki kendon an Nakini kinong luti la yok kem South li ki mobile phone bat kawai ke kali Maruti Remdor Swift Desire. Dakamin sim jing sngau kia halor ke jing siat bom pathar jeng ki briwi ki do wa kinong ilam jong Confederation of Riboy People balalam khamat do ba bandari rinta thiang president bat uba pateng mersing working president lembat ki dekat hakas ngi pratarik Naiwieng kilale ikendu yu ADC ke Riboy bat banbu ke jing ujor persya ki briwi ki beron keti halor ke jing pen bethai bom pathar hawa bora lapong bat hakawa twei ksi kabadang hawa siang kabala penyap pathari ki do khabat pensniwi ko baro shilinter kawa to aden baga ngina ka Confederation of Riboy People aden mengiyo ya complain na kipai ba nong Shillong na te gilan jari mathan na nong thumai mathan halo ke jing siat bom pathari ki do dawa tinggal yo complain ni nong Shillong ni ba pring madur ba shanbor sulen ba drumming langi begini gibril ke pentip singi kum kasang ba ka jingdon ka jingsho do lana ka jingsiat bom pathar hakiwa ban penyap napangi do dawa teng iso kya kum kasang ba kawa siang hasil ntar kawa siang ba kinong shodo kendon ha ba habun ki jaka telada ki try nong ki ailat berkin shodo andre gibril banawar kinwan ban kawang bom dan yang kasang aden mengiyo komplain ni kipai ba ngamut banwan meni kendo be DC ngila ai da jing choi DC ande DC mdan de ngila kendo ya project director ba Raja Brahma te iru ila simkya ban pha inquiry yakni case halor be de ba jing siat bom pathar hakti kiwa te sar Brahma ila simkya yakni insa yo sen ke report aden ba ila de ban inquiry kene kam te ngi nakalyang kasang ru ni gerpat ipai ba ki besong sekete dong kathan omdei bingi perkhat snew yan no omdei ki pajba ki bele kene ka kam re ki bele kene kam ki dei tang arngot langut ki breu ki ban pen snew dor ya kawa siang tengi mahamru na kalyang kasang lada jab snew bok ngene jobat yanore yanote kende ge jingma ka bakrau ya kite ki breu ki ba le kene ki kam ki ba ngimla ban priang hakim lang salang tengah kentui ki paiba kinlong ki betrelang hak ki babun kilang na kabenta banyada ya kami mariang kejungi kita ini polisiwan Kipulit Anti-Narcotic Task Force ANTF kila kem ya kawi ka kentai akun rius nem kerta na them yau maulong barhaba kila talasi ya kaying syong jongka lalap ikini ki mar ki bakentup kendai pu ar bilorit ki bla tap de ki drug heroin ki bakia kendai point ar pui gram san pui teli ki bilor teli khatlai teli ki jingbu sabon bala tenyan dau drug heroin kawi ka mobile phone bat kawi ka Aadhaar card Kipulit sintiat kila yo jingtip baladon ka jingdi drug ha ka bapau bat basai harut surok harung bajaka apkali bimola yakini ka kong lara bat set chathanat Shillong sardar ban thok kit janai ki kam ki jam jongka bat iki bri ki beron kti hakani ka kam khai bian kashlem hikai shet cake bat jingbam disha craft bakery jiwai lingba ka jingkershan ka Meghalaya State Skill Development Society hapok ka skill Meghalaya kalasdang hinin kasngi hakreta solutions training center New Hill Lumsuyong jiwai ban ai ka jinghikai kini kashlem ai jinghikai kala plilat plilinti ki khun samla ban phai khmat ban zdang yala ka jong ka kam ka jam bat ban pini i perthai yala ki jong ki sap ki phong bat ban yeng hala ki jong ki kjat yakini kashlem la pli de upa BS Solia Deputy Commissioner West Janta Hills ringkat ka jingedon lang upa FG Singkon Functional Manager Katanat Industry uba Lambor Suchen Skill Development Officer West Janta Hills District bat kiwe kiri urang pa Uba Lambor Suchen ha jingkren ula kentu ban long ki baslur ban sedang negi kam ki berit
Judan ubri ubazdang da kakam ka bahe bat ka bakra. Borbor ki kam ki berit ki kersoi sya ki kam ki bakra. Ulai thu baka West Janta Hills ling baka District Skill Committee kelala ban ajing kai palat ndrius pangut ki samla hadu menta. Ban kini ki saus pa de ki bala yok kam ban tre bat ki breu ki balasdang yala ki jong ki kam ki jam. Ulo ongru babon ki balasdang yala ki jong ki kam hakeleng ki jaka bat ki Shillong jokani ke district. Uba FG Singken Functional Habakren hakani kesngi ula batai ki skim babon jat bala ban yok jingerap pai seng leng baka office tre kam jong u ban seng yala ki jong ki kam ki jam. Uba BS Solia DC ula penpau ke jingkmen ke bakrau baka skill Meghalaya kalawan syakmat ban betin ninti bat ban plelat iki samla ban yeng halaki jong ki kejat ban thawi laki jong ki lat kamai kaji nalade dalade hi ula kentui ki samla ban nem penle no ye kini ke kabuk siar kabalawan haki slakti jong ki Aku beli ya ke Data Solution Training Academy nomor ba ni dikasihin kebaar kakak karya juga pengetri kamlan baki sin berlingkong kelong macam segan syaban wan sini pun macam pi ya district di hal Khubor bang kalau SDU ke sorry bang CEO jong Shillong mensupport ya tu kita koi ke program bahaya bahaya kelong apa maran pudu jadi bagi ni ki self group NAKA NULM di local function keba ya bed reality maka kita Data Solutions Training Academy kita kenhon kita training academy dari long professional bah ini bagi seng Shillong dan sependap tengah kakam dari long very professional in their outlook and approach to all matters bala benchat bala ai haki jingero kaya chaki di population sini senjam ban sini begini ban pelong yang ni ka training academy ni ka ni hajuai di ngarai di sini berikut tiga kermen ba di training begini empat jadi kalau ban compare jadi kalau ka bakam peipang jadi kalau ka bakam kamlum long lasi kum kibe dia lasi ki training ba pi laju yesim bata ni ki pos di nga Khubor kalian juga academy ba ki trainees ki ba yesim bata ni program di kumbala matphang ni ki nongkren ba suara tan ki ong ba jadi Khubor bata bahwa dari Khubor kapam ni ka mo yon tan ni ma suchen ka chat cake big cake sinola ti kede finishing ni ka kabung na karpa pinya lebha pinya wantesta syaki ni ki trading ba pinya yo bha ki jing ikai berkom gede banyak sekmat mar ha ki jing yan ti jonga mutala da sistem tam ha West Janta Hills ni bi ki khol samla jongka West Janta Hills ki kelum kilong kiba minat kilong kiba dan kebensi menteri stom marni kumbagi la yatip kumbagi la yaso kumbagi feel experience ba kamde issue kejuk kita kaba sok ban yo kam yo jam ring ha yaksa ha lehi dalabi yelde umno ban excuse me begini yo bengeng na kikijat na jong ban kamay matay lagi Naiwieng kasem bat iya gitu kibadon kajing syania kibadong dependent hangi ini jing kerpat yang juga kalau tu ngilong kita testa berminat banyak dia jingmut training banginum batak don kenu ka Papua kom Khubor baya don training ru don kenu ka kajing ini kenu kajing long sutu
Ti long ki bakloi ban pli jingli long ki bakloi ban pli jingot ban pli shikli ban khamte chu khamba khambnya namar ba kamde kelinti ke besuk kamde kelinti ke besuk ba masin da training lai kam la ban le kita nui kita ngan si we ki habanya ba ki soft loans ba ki la di subsidy betu ba sarkar ka nakaliang Jungi nak kalian office ni lek kapala ikut sabla makin nak dan yang hijat berjuang dan tempau syak partai dan tempau syak setiap dan syak ri ni berkoi ikut sabla jungi ni di betristom dominant bat kiblong kibalong serius ya ki mu ban le dan yang hijat berjuang kidang pan roi susu nak tu sekolah bat nga kepat kiru bagi kidon bahaya hasil kena para sabla kita buat role bantuan cepat dan yo jing tebet hakimi ki kam dinu kita bide kami lah don dengan SBI na sujen lutan ya yang West Jayapur Hills di service sector as well. Bat dak itu ki khubor ngila poi syakabakot taradu bangine syambiang khoblei shibot.